Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gatsibo habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane ubwo umugabo bamusanze yapfiriye ku muhanda bikekwa ko yaba yishwe n'abagizi ba nabi bakamwica bakamusiga ku muhanda, dore yuko ngo uyu mugabo yari afite moto, bamwishe afite moto, barangiza moto bakayiba bakayitwara bakamusiga ari interi, bamujombagura ibyuma barangije baramwica bamujugunya munsi y'umuhanda. Uyu musore yishwe ku itariki zisanga 5 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 nibwo uwo musore yaje yicwa mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, ubwo abaturage bavuga yuko hano hakunze kubera urugomo ubwo abamotari babica bakabambura moto cyangwa bakabakubita bakabakomeretsa bakabambura moto. Abaturage bavuga yuko rero uru rugomo rusanzwe hano mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gatsibo. Inkuru irambuye n'abaturage twaganiriye. Mu kugenda dusanga bamuteye icyuma hano mu gutwi cyinjiyemo imbere kwanasadutse, turaguma turazenguruka turareba dusanga hano mu mutwe bakubisemo ikintu hahombanye hirwa hanatemutse na hano mu bwonko. Ubwo nahise mbwira umukecuru nti iyo ni ibisambo byamuteze n'ubundi byamugiriye nabi. Koko turahageze dusanga yahapfiriye bamuteye ibyuma, barimo bakeka yuko bashobora kuba bamuteze bakamwaka moto. Mu baturage bemeza yuko uyu mugabo yishwe akamburwa moto, abamwishe bakahita bamujugunya munsi y'umuhanda kugira ngo basibanganye ibimenyetso, dore ko bamwe mu baturage bari bamuzi, bari basanzwe bamuzi ku kazi yakoraga k'ikimotari, ariko yaje kugaragara yapfuye, dore ko bamwe mu baturage bavuga yuko kuba uyu mugabo yapfuye atari ibintu bitunguranye, ahubwo umugabo bawuze bamutega inshuro nyinshi, utabigize kumuhusha arirukanka arabacika. Uno munsi baje kumutegera noneho baramufatisha baramwica bamwambura moto. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'uyu mugabo wishwe urupfu rubi cyane ateraguwe ibyuma ndetse akicwa urupfu rw'agashinyaguro, dore ko n'abamwishe bashinyaguriye umurambo. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane abishe uyu mugabo wari umumotari bakamwambura moto. Bamwe mu baturage bahamirije itangazamakuru bavuga yuko uyu mugabo yateraguwe ibyuma ndetse akanicwa urupfu rw'agashinyaguro. Ibi ngibi byashenguye imitima ya benshi, byababaje abanyarwanda benshi kubera ko uyu mugabo yapfuye urupfu rubi cyane. Bamwe mu baturage bavuga yuko n'ubundi hano hari abagizi ba nabi biremye mu dutsiko bategera abamotari mu nzira bakabambura ibinyabiziga bakabakubita bakanabakomeretsa. Iyo moto banze kuzitanga ku neza barakubitwa ndetse bakena no kuhaburira ubuzima, uwigize igayi bahita bamwica. Rero ni akagurupe kishyize hamwe kiyitwa Ibisuma, dore kuko ari n'ibisuma biyita Ibisuma, bagajya bategera abamotari bakabambura moto. Ibi ngibi rero abaturage basabye polisi ikorera mu kano gace yuko yashyiraho imbaraga igashyira uburinzi hano mweno satere kugira ngo abagizi ba nabi bafatwe batabwe muri yombi. 3 bakekwaho icyaha cyo kuba ari abagizi ba nabi batega moto cyangwa batega abamotari bakabambura moto zabo batawe muri yombi. Hari gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane nimba nta ruhare bafite mu gupfa kuno mugabo wapfuye urupfu rubi cyane. Uyu mugabo wapfuye yari afite umuryango w'abana 4, yari afite n'umugore, bivuze ngo bose hamwe ari umuryango w'abantu 6 wari ubayeho utuje. Umugore wa nyakwigendera avuga yuko yaryaga ari uko umushoferi yazanye amafaranga. Avuga yuko yaryaga ari uko motari yazanye amafaranga, ndavuga umugabo we, ariko magingo ngaya ari kuvuga yuko ntacyo kurya kiri mu nzu, ntacyo kunywa kiri mu nzu, abana bagiye kwicwa n'inzara. Kandi asobanura yuko abana bigaga ari uko umugabo yakoze akagura ikayi, akagura inifomo, akagura ikaramu ndetse akabagaburira bakanarya, bityo rero kuba umugabo avuye mu buzima basigaranye agahinda n'amarira. Ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwabwiye itangazamakuru yuko uyu mugore ari buze gufatwa, ari buze gufashwa agaherezwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, abana bakajya ku ishuri bakabona amakaye n'inifomo kandi bakabikorera ku gihe cyangwa bakabibonera ku gihe. Niko umuyobozi w'akarere ka Gatsibo yatangaje cyangwa yabwiye itangazamakuru yuko uyu mugore agiye kuba afashwa na leta mu gihe hari gukorwa iperereza kugira ngo abamwishe bamenyekane batabwe muri yombi. Iyi nkuru itugezeho none ahangaha, iyi nkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane, dore ko n'abayikoze barize barwara imitima.
Iyi nkuru tuyikesha ibinyamakuru bitandukanye biba byagiye kuri tele bikaduhereza update y'amakuru, natwe tugakora amakuru mu buryo burambuye. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora. Urumva yuko ari agahinda gakomeye cyane. Kidasamura ni itangazamakuru rimaze kugafata hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni itangazamakuru rikora amakuru yizewe kandi asesuye. Kidasamura TV Rwanda ni ahantu honyine wasanga amakuru y'imyidagaduro, ibyabereye mu bihugu by'abaturanyi, ndetse butugiye kubashyiriraho ibyo perezida w'u Rwanda cyangwa uruzinduko yagiriye muri Tanzania. Turaza kubibabwira mu makuru ya mukanya. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima